so abantu bacha ino bwa mpox kandi buchaba kwa kandi buchaba teganisa munonga so ababwira ngo tuli kutunga hamya regional referral ababwira bali kusinga abantu baruga omu site ya Hoima konka n'ababwira bandi abali ku mu district ezindi kaza za Kikube za Bulisa abebembezi n'abashaho borembo bakutandika okushomesa abantu haburwiro obu no kubino kubwehara so nabwo buratambura kasirimu kuko eratambura no kugira no kutambulira mu myanya erimwe abantu bingi so abantu barabine kwetantara zo mu myanya ine abantu bingi munonga Badru Mugabe RCC wa Hoima najya ngo bari bahiga abantu 8 abatorokire bwa nyuma yo kushangwa n'uburwire bwa mpox abarwaire 8 bo bakayiruka mu treatment center mu Hoima Regional Referral Hospital kandi tukora contact tracing tumaze kwitegereza hali bali umukaga bali kiyesiga kandi ababiri bali mu town banu bona ni bali bakozi ba mabara kandi hati amabara ganu gafokere go kwerinda muno habukwa niho abarwaire bano bakwesereka kandi no burwaire buno bukira kubani burwatira omabara muno amabara garumu abantu abakora imirimo egeyekiro uburiro buno bureto bonero bwo buhere buhango buri mu rwizi uterwa umutwe ushasha umubiri utiriho no kurira umushwija gasha kwambrozo naga bakatota abazire habishomero ya Ruchururu Primary School heruru kushangwa umuruma yanga Ruhindo mu district ya Mutoma beterire nduru bakushaba bebembezi ngo babatereho buryo barebe nabo batungo buhereza bwa government abahati bari umuhuru yo kombeka ishomero ryabere abazire ba Ruchururu Primary School umuruma yanga Mutoma ukweterere ndura hishomereryo chizireho bwa nyuma yo kutahirwa umushwa gukarishisha toileti eje yuwa akatoileta kakuwareba kakaba kari kokuzurwa abazire kubarebere abana bariyo beyongera batimba haka akatoileti bakatekaho imiryango ibi bakombekese biti byonka tine itafare rumu tare mu cyome kirumu umushwa kugwizira akatoileti gwakaryo akatoileti kaza kaza hanze konka nibiko mu office ji kandi eribirwa musha etukuteka ngo bunda bashuma bayenda nakura mwakiji abako batika hami na mbabyiba kandi na no musha gwayenda nugo bitahirira nabyo nugo bicekereza kandi no shanga tutakine kitabo cyona nibagira ngo government yaba kwateraho nibija kuganyirwa mu cango office ingize kuwukira bwo mufu kandi government kutabuyanda ubona ubu yatwire kuje kutworera bintu itwira abashomesa yatebitabo konke biya obuyambe bukwatirine nishomero twine buyambe kabo nabo batubwinira intekateka konka district ni impango munonga kandi sente turi kubona basta kubasa ukora amashomero gona omurundu gume kore kantu gakora mu phases akuba esente turi kutunga amashomero 105 no shanga tugabo gukora nkamashomero kabiri mu mwaka mu financial year yo ishomerere nergamba ko barumazire myaka 50 government ritiremo mukono bitwiha district ya Mutoma baho ku rw'umwaka gw'2010 terikatunga gabuweze umuganda benchereza y'abacwango mu cyange cya Bushenyi bahigirwa kugira amarwaro rahamakanisa gabo n'amashomero gufutendeke byo buhinje no burisa okubasa kucendeza ibura ryemero mu mwihanga nguko mwayicheguza ko mu barahanga umuturekechi nguko mwengendezi we kanisa umusinzi Adventist Church ni ikiza kandi ndangerera ngo ishaka zone itandike kandi kora mu Rwanda evegamirwa kanisa yishaka Adventist Church akutongoza ishaka zone ahabwa Bushenye mpango ndakubata barusi abanyishaka ahubwesherezo bakutunga zone mwete n'umuntu njye nawo umuntu kubanza kubatabaza aho kwakuryo rwagerangerera kino waya batababikize mwe n'umutabaje mwete no mu ngaro kumara kwa abantu bakuru bishop waje batunga zone konka turiyo ndirimburuza uburebereza kumenya mwasaba zona bishemwe mujombeke
wajedegereza kandi yo kundiyo kakasomo kuba esende zimwa setagwa so cyetaga mwongere ibintu bigenda bisho. Komishona wayo RA barukura makerere ahigirenkereza kutarukura makerere ahigirenkereza kutandika hamarwaruro n'amatendekero agarukwe gisebyo buhingi guhira abanya-Uganda abanyabushenye mirimo ntura twino kwesima mnonga hariho omnyabwenje omwe akagira ati be job makers not job seekers. How can you create jobs when government never recognizing? Kandi chairman yagamba I'm very sure, very optimistic. Cyabushenye mpango negambwa kuba yashikire mu mwaka gwa 2019 erukuretwa ababurizi benjiri gasha kwa Ben Muhozi. Twaza kumuraho tugarakane gicweka cya kabiri. Oyi no mukoro nkembaga AGM zasino aha TV West utaferwa mu gishogu ubwo hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningashibutuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji ya notina ikomenina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda Omurebi wa TV West oguno mugishago kwesingurira school fees omukazana ka kwata maja TV West neja kubanegabira omunyamugisha shiringe mitwaro 50 buri rwa kashatu program y'omuneneserezo okweta abo mukazanaka aha MTN na Airtel Money tera star 278 star ishatu star 10 hash zano hangure school fees. Osmosis again. Osmosis tried to pay. Money wasn't enough. He checked every pocket. Money wasn't enough. Osi we're sorting it. With the momo we're sorting it. Osmosis checked again. Money still not enough. He looked everywhere. Hey, but Chief, what is going on? Osi we're sorting it. With the momo we're sorting it. Sita za uzazi takumara. We're sorting na MTN momo. Kwesa momo app ninga shonyege star 5 star 5 hash ukongeraho na momo advance kandi ushashure biruzi usindike sente ninga shogure bundles. It's in the air. Will that be set? Recharge your day with Sting Extreme Energy Refreshing Test, available countrywide. Sting, life switched on, from the makers of Pepsi. Odwokubanza at appendix yiteji washanga nguyo nuriya munongo burofa hato burofa ngo bazuga bitwino munda iparire bakagumana barenga aside yo mwibonde yakubire nevo sya bakagirenga abantu baza kwendera barahari ninga njo kurebera condition ye gitwaza kureba ntukureba ngo obwiro kukira nitegana sa munongo bumwe abana babaciro bato aho kugira ngo batorotora bari ya buri kimwe kiri mu nko bubari hati no shangangu chances z'abazugu baye yongera kaba overwhelmed akakwirina kabandi sabazugu bake katandika kurwana so burofa bwingi sinagenda kubuza ntanibirwa ba myaka ki sona no mutono kamukwata no mwana mutono kabasa kumukwata okay aha winshongangu yaye yongera kuri burofa kushira mu abana bakwaje Odwa kabiri buri nkoko shemekwane rya grams igana na 20 igana 25 burizo ati waters hiremere yazo tizikakwereza amahuri eze nkoko turi kuzigoba umukuzitunda nko freya ntuzigobera mu mahuri wareba amahuri gakushara gaba make akuboko razirise kubi niko zitarateri
okweri kuryaje ekarye kiguta ati ziriyoni ziryemereje zagitandika shayi 12 akwantu imuka shayi 12 shayi 12 ntubani tugaburire nko kwezi shayi 2 tutandika kupikinga mu amahuri okusya omwazo za shayi 12 nabwe ntubani tukoma mu kwiyama amahuri tandikiza bakurunje na simuka program aha TV West twegiteho okurwo rukubanza okwisirwa katano okutandikana shayi mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utwakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubani tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri netubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukozi urwa kashatu netubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka omuntu okubowa mani ninga shiwo munyeto kuburyo wo mani izina no ryekoro kandi izina ryo kwekoro ry'umunyeto izina ryo rukweto wakuze urwakana nituganira byo butegetsi hamwe n'ebitwihindurize ebyakubasa kwinura ihanga ryitu eriri kwesimisa kandi urwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe otaferwa muzano gwonya murungi kurugomba kigeze Universal Actors uwo mwana wakunde itakoresha kutaka hati muri gaba bono musika wawe no horenda kukuhungurira ofkiri obuzanogu nugwegesa benji ahakombeka amaka gakahangara manya buri maka gine eshonga zago konka wazigwazo Titahiku. Tereza hiku ninyenda omusino muzakisiya mwakore yamutafari ahamu. omuzanogu nugubagura ubu rwo kubanza n'urwa kabiri shayina zekiro kandi nugujagarkwamo buri Sunday shamunana zihangu TV West nehinda mugihanga gecwekeki abatura ku rugomuruka rwa Kibare umugombora yandije mu district ya Rwampara nebetombwitira abembezi babo haba kugira ngo tubabafireho kubasyaho buhereza aba okukira munonga nebetombwitere nguto heziba kugira ngo zikafakare kandi nabagira ngo eki kiriyo nkitegansa munonga entunguko mu cweka Banyuma y'imyaka 5 kwiharwa tunga ekitenisa cha district omuruka nkakibare omurindija enguto zikarara kandi eki kiteganisa abatura kutambuza ebyemushuburo yabo oruguto rukuruga hariya masantura kwikaha tuturantubwe nabona n'oruguto mbano twantushaba mu tukorere kuruga masantura kuze ngorogoro twineye ebihingwa byitu twineye omwani twineye entoke turiyo tubuziraho kubirabye gabaga rya mizi ndio turagaheruka kugabona yaberye nguto inguto ndagira ngo gerateho no kuba kandi nkamashanyarazi go turagahurura baragagamba muna bembezi bititomba tiguma yaba tubaranga nabankayi yatumanya ngo dose tubarabanta itomba tukumanya n'umucyaha no babatura bagerezeho kwekorera burunju bwansi tikiri kumara batine mukono gwa government jana sirindigana zo baratubihabe hisa konkanye nkabe najya kutubo kwe turemanya bakaitire no mutuba kwatira nenkoni hobwe chabasika tuburwa nabembezi ninga tugumiza muko twefukiro bazima tutero bururu hatu tugize ngo turatere karuru ahabweje mihanda urugama santura wisha kushikandija kunu yacheska ya kabiri omungorogoro ororguto tubona bwine munonga kansala wa district ya Rwampara koronizamanya akiro myanya itari mu mbera nungi kandi araganiso kutwara enshongezi omukanso okureba ko abatu ebihingwa byabo amatungo hamwe n'amaju bamwe mu batura aba nabagira ngo enjora y'ikikeki bakagirebaga
irejwiro rubare n'umuyaga okurigirira abatura orubara rutitire kandi rwatwara kuri rwatwisire ibintu ahashahegi tureba tine na school fees turasashura abana embere y'iturumu n'indi emyane sisikire intoke zasisikara buri kimwe cyasisikara amazu gagwa onyine ubusasi bwinji munonga agoro rubare akubanye umufakazi abana nyine batano binene babona tibe turyamane go mwani no rutokeze shaha tinyine ife na ruguru ekikusasha munonga n'abana abo tinyine cyo kurekera barisi kire cyo kuri abo kuba muhogo yone sisikire ibyari 12 nibyo biteganisibwe enjureji kandi buri munyakashenyi mbara kampare y'ebigere umurka gwa cyakitaba hamwe n'ibindi aha sawo n'umwani ishoko mfamu n'umwani gugenzere abo mutunga orutoke norureba ndurwe numurenka ka kirasi kine kutwabasa kusigazaho ngo tubasa kwerwaho kugira ngo umwe tubato mu kakirasi kamwe utuzimbe tono tube twineho twabasa kugenda kabire nisha banti government ninga bakwatwaho bona buryo mu mazima yimukire nko muri yeki areba abantu nko kuba yakubona n'ekitugwerire hagire nko kuba tuyamba kurango umuntu yahwerwa abaturo bwa hati nibashaba government okubaha emikono kuguna n'abashoborora entente ya Dane Fire embuzi za Allen Kasembo zafa embuzi yo mwami William yafa ebintu byona bisisikalire kimwe orubare kutera rukayika nakwita enjoka yencwera ka government nibasa kutuyamba buzima n'ahandi hona omuruka gwe no gwa cyafitaba mazima tutigoro baro utakarebwaga neje sharukirwo mu itaka amakoraga gashakwa Anthony atwine bahiro za tukutuku zibahwereho mu kutwara umusaruro yabo mu butare ekikozerwe n'ikigenderwa cyo kutungura ebyo buhingi no buri so mu district egi nkemwa hari yezo hezero kutuze mpungi okugaba tukutuku ezukorirwa mu tawuni ya Chegegwa kandi tukutuku 13 nizo zigaburwa bw'abatura bari kutunga 12 kandi empungi zihirwa 2 mwina kutwara ujunanizibwa ebinde bigaburwa harimo minzani 3 obwoma bwo kupima ubufuco mu misharuro kandi ebihirwe ekitongore cya World Food Program kikwatanitse n'ekitongore cya Ripple Effect We are humbled by the support that we receive from the USAID that has enabled us to be able to contribute a subsidy worth 67% as the community contribute 33% towards various items. abo kutunga ebikwate babiri nibashashura ebicweka 3 na mushanja harigana rire ekitongore kibatwera ebicweka 63 kandi ntunihira nibajya gukora enkurakurana kutwara ebintu birime byabo mu katale bitakakegegwa nsima ebitongore bikora mu suhuki abo kwa bituyambire muno mukore ngudo bituyambire pombeka amarwaro babene batunde bicoli mu makagabo mazigatigabo hatsazi nibatunga entambura nibajya kubivuga babicaye hino rugudo niko bagenda ha price enungi ibarasobora kugoboramu omuhendo gutali go kunyigirizibwa kwihantongera kuterera abantu basobora kwikozesa kurungi batagenda kwihimba sente zo busuma kandi bayirorero gweraሲskara bagitekemu ebikwetagisa nuko kiri kintu cyane bamomba hirwe tuktuk hamwe n'ibindi bikwato basimire Ripple Effect hamwe na World Food Program simya Ripple Effect agukutiyamba kwateraho abo buhingi bwitu n'ubushobozi bwitu tukuni zijya kutuyamba twasupotinga ibihumba byaitu ebicholi no kuha abamemba b'emirimo kumani bafuna sende omugani makuru abahinji b'omwana mu district ya Rubirizi nibashabwa kugirira karumwe kibahwera okutungura akatare k'omwana mu district egi abahinja barikwegitira mu kigombe cya Rwanda Local Farmers Society Limited omugombora ya Chicwamba nibagira ngo aho batandikire kwegita hino empinda hindukeruho nyoni ndeba ngo ni chango echimpinduireho kubanga entasya nanyeji nkanta jine sofa nguzire mu empunu nyine yente yanje okomuka nendetera mate njihiro mwana omu
nkaguramu epiki yanje eyinkozesa aha mirimo yanje omwana ogu abo kwanora bakatandika baro bake konka burijo bani bagumana bakora nibeyongera omu cooperative nindangu ekiroto cyabo nahibeyocherire no kureba ngo bayongera mutindo na namasharura gati gomwani kugira ngo shange ngo mu Uganda rubirizi niye kwasa kuturetera ryo mwani ogubonire kandi ogurumwinji abo kana basa kuba ino mwana ogurumwinji konka gutabonire aba batanchere no kwongera umutinda acingwa cyo mwani no bemba guteka ntungubari enyanika enonje y'umurembe kandi na no mwandu okugumana guremera kandi ukagira na nakawuka buntu nogo go kwanuka ha kitimba na mweno ogo atweze kutunga order y'omwana ugo kwingana 200 kilos kurwo mu ihanga ya Uganda United Arab Emirates twenda kuronda abanda bakubasa gutukarangira kunka kikabenchero kirungi twaguye karangira tukomonitaringa quality yagwe tukamikinga shongu ekitwakora n'ikikiri kunka twine cyoma cyo kubasa gukaranga amakora gagasha kwa Philip Murangira na Onesimus Ndianabo agihango yergagarukiraho ninkwendeza kusibaje